Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelit hemaşevanın kadir bilin, xuşku birayın megudari dike, salav و رز و حرمت جواره هر وسا صلوات خود تعالی لسر ما و همه مسلمانان اهل ایمان با. از ایرو دخوازم جواره به چند دقیقه بحث حق و عدالت بکم. افدمه که لسر و مجاری دخواتم کار دکم و دل مدهی از لسر و مجاری کتیبه کی بنویسین. جکره ما خورا بریا که امداز به مجاری بکه به اندام یوتیوب ما هر وسا دستگی بدمه و شیروواجید بینی ویدیو بنویسین پاور بکن دائم خوابین گل که انسانا لگارا کو ما لسر لیکولین و وکولین کری ام گشتن و قناعتی مفهوم گوتنا حق دنوا مسلمان دا یان زیده ناتی شیروه کرنه یا جی که ماتی شیروه کرنه آنجی پر مسلمانا مثلا حق دربار حقی دا زیده زانی نوان تونه جبروی بنگه دین اسلامی همی هر اساسی حق دما مروف انسان حقیه لگورا کو رب العالمین بنگه ویدانی کفشگیری لگورا کتاب خود تعالی لگورا قرآن ام حقیه ناز نکن جه حز نکن پی باور نکن ام نکار حقیه ده جیان خدا پیک بینواره لورا عدالت کاوا هبت دوی لگورا حقی عدالت ور پیکانینی که چه حق کربه گاوا تدای وی شاغی تو عدالت هف دیگره عدالت نه او تو هر کسی مینا هف بگره شخواد دو دنیا دا وکهوی تو نهی خواهی دار تو انسان وکهو نخولقان دیه هر انسانه که لگورا کو تشته که حق کری دوی تو پیرا معامله بکن حق یک جناب خود تعالیه چارچوبه حقیه دوی هر مؤمنه که هر مسلمانه که حقیه لگورا قرآن کریم قرآن پیروز فهم بکن لسر بی لیکولین بکن و بخوینه خواه پرورده بکن که حق دی اسلامی دا چیه گاوا یک جناب خود حق به چارچوبه حقی خود تعالی کشکری دما ام مسلمان و انسان تمام مروه حقی لگورا خالق و کائنات رب العالمین ام ناز بکه پی باور بکه جهاز بکه و دو دنیا دا ظلم و زورداری و نخوشی در نکبه لگاوا مفهوم حقی گوتن حقی جو قرآن در هر وکی دین اسلامی نهاتبه هر وکی قرآن بس حقی نکربه هر وکی شریعت اسلام بس حقی نکربه ام جدورای قرآن گوتن حق ام بینن میدانه پی باور بکن پی عمل بکن وی شاقی ام هر کس هر دولته که هر پارتیه که هر رخصتنه که سیویل و سیاسی هر دولته که ای زلهز ای خودی قوت حقی لگورا برجواندی خواه دست نشان دکه تعریف دکه هر تشتی ده منفعت وان دابه ده برجواندی وان دابه لگورا خوشو نفسا وان هر حق تشتی که لخوشان نفسا وان نچه تشتی که لخوشان نفسا وان نچه او تشتا حق بجی جم رب العالمین هات بجی لبوان حق وی به ناو جهه دخوازه وی تروریزه بکه جورتی راکه و نفس خواه شیطان خواه هوا و حواسی خواه دکه شون خود تعالی او لگورا هوا و حواسی دل خواه تعریف عقیده که جبر وی دوی هر مسلمانه که جی انانیت خواه شخصی یعنی جی عزتی خواه شخصی گره دف جی برده نه لگورا کو خوشی نفسا موره لگورا کو خود تعالی دا قرآن دا باز کر ام حقی ور ناز بکن وسا باور بکن وسا جی حز بکن و حیات خود تطبیق بکن و که ام کارب عدالت پیک بینو بره مگو چارچوبه حقی خود کفش کریه دین اسلامی دینه که وسایه
تمام مافی انسانا ای زکماکی ای انبوی طبیعی دپارێزە و garantiya wî ku tu wî bijî tu carî çarçova mafê mirova teng nake. Yani mine tu darekî bipecirînî vê gulîçika vê gulîkanê bipecirînî ya bipecirînî ya bipecirînî tek gulekî bimîne. Yani çend gul li ser kulîk li serê darê bimîne. Naxêr. İslamiyet temamê tiştê ku gava mir û ji diya xwe da dibe çi mafê mereva heye bê em bivêjê kêm bike li gora milleta li gora em bivê nasnama li gora partiya li gora cemaetê dînî li gora dînên cihêcê Xwedê Teala tu çarşiva wî kêm nake teng nekirî û her wisa temînata wî ku em dînê İslamê bi firehî em azadiya xwe hurriyeta xwe bi azadî bijî. Lê dînên beşerî yani kanûnên beşerî sistemên beşerî li gora bercewendî hin şexs û civak û dewlet û partî û rêxistina çarşiva heqê kevj dike. Li gora bercewendî dewletê, li gora bercewendî siyaseta em bibê partîkî ya qebîlekî yan eşîrekî ew çarşiva heqê kevj dike. An jî heta li welatê Musulmana çarşova heqiyê li gora hezkirina serok û rêberê Musulmana ye li gora ruxsat û rêpêdana wan e dema tiştek wan jê hez kir heq e tiştek wan jê hez nekir neheq e loma qasa li welatê Musulmana zulm û zordarî û em bivê talan û kuştin heye. Me her wekî dînê Xwedê tu nebe bi nav em Musulmanin. Em henekê xwe bi Xwedê dikin. Tu carî em tenazê xwe bi Xwedê dikin. Dînê İslamî heye em bi nav Musulman e lê navê bê xetekî İslamî a sor di heyeta me de tuneyê. Ew jî em xwe dixapînin. Em ne dikarin mina bixapînin, em ne dikarin Xwedê bixapînin. Em li gora sekularizmê, li gora demokrasiyê, li gora nizam pîvanên çi em behsa heq û hiqûqê dike lê ew pîvanê ku Rabbil Alemîn ji heqî re danî em wan ji bîr dike her wekî tu nebe û ji ber wê jî li welatê me tu carî edalet pêk nayê. Lewra kes rêz û hurmetê ji heq re nagire heta çawa bibe heta ku em edaletê pêk bînîwer. Heta tu heq rinaz neke heqê min çi ye mafê heqê te çi ye heqê cîraniyê çi ye em bibêjin heqê şexsî çi ye heqê navdewletî çi ye heqê navxweyî çi ye heqê civakî çi ye gava tu vêya nizanibe tu nikare edaletê pêk bînîwere. Yani di vir de divê ew sistema ku tu pê hukm dike di wê sistemê de edalet hebe. Lê gava te dînê Xwedê Teala avit pojgoyê xwe te qanûnê beşerî çêkir di wan qanûnê beşerî de edalet tune ye. Lewra beşer qanûna ji bo xwe çê nakin, ji bo dewlemenda çê nakin, ji bo desthilatdara çê nakin. Tu carî qanûnê beşerî em bê nare derê yekê dewlemend, yekê zengîn, yekê desthilatdar naxin. Qanûna wê sistemê de tim li dijî muxalefetê bikartî, tim li dijî millet bikartî ama iqtidar çi bixwaze dike la yus'ele. Di dînê Xwedê da pêxember jî di nav da pêxember aleyhissalatu vesselam tevê zarokê xwe tevê malbata xwe jinê xwe temamê pêxembera ne di ser qanûna raye. Qanûn di ser her kesê raye. Lê di sistemên beşerî da tim serok û serwer û iqtidar di ser qanûna raye li welatê Musulmana û her kes bi çavê xwe divîne. Ji ber wê qasa zulm û zordarî heye. Ji ber vêya em ê divir da du ayeta ji we re bixwînin ku Rabbil Alemîn çawa li pêxemberê xwe em bê ferman kirî her wisa gava em Musulman bin divê em jî li gora wî pêxemberê tev bigerin. Pêxember aleyhissalatu vesselam di xîlalê 23 sala da ku ne üniversite hebû, ne malê wî hebû, ne eskerî wî hebû, ne partiya wî hebû. Sadece Peygamber aleyhissalatu vesselam bu gotina Xwedê kir di nava 23 sala da li İslamiyet li pirê roşata navîn bela bû. Sedem çi bû?
خدا تعالی دبیجش پیغمبر علیه السلام را دبیج ببیجه سوره شورا آیت 15 بسم الله الرحمن الرحیم وقل آمنت بما انزل الله من الكتاب یا محمد جوان را ببیجه من ایمان آنی به کتابا کو خدا تعالی داخستی او کتابا خدا داخستی مرا می ایمان بوی آنیاتی به قرآن آنیاتیه و امرتو امر لما هات کرنی لأعدل بينكم ادنا ورا بعدالت تبگر ها دوردا کسی کو دخوازه ریبرو سروکو سرورو اقتداری کو دخوازه بولا از اقتداره که بعدالتم از لغورا حقی حکم دکم دوی پیشی هاش کتاب خواهی تعالی هبه لورا پیغمبره ده دما پیغمبره عدالت بکه ماسیحاتی پیگانینی جبروی جی چوا بیه ام بی اسلامیت دین بلاف بیه دوردا کسی کو دخوازه ببه سروک و سروری ملت مسلمان حاکم و ام بویجن قاضی و مفتی دوی جاره که های جی کتاب خواهی تعالی هبه لورا پیغمبر به کتاب جاره حاتی ایمانا نتی لگورا حکم کریه نمینا مسلمان آنا قرآن تینیت پاچی دکه دخوینه جبو ثواب قزنج که جبو پرا قزنج که جبو خیری قزنج که جبو استثمار بکه جبو مسئله سیاسی بکاتونو پاچی دکل هوا لجور دار داده که نخیر پیغمبر علیه السلام کتابا کو جاره حاتی من پی ایمانا نتی ایمان آنین بدیو ننه هر وسا او کتابا حکم و احکامی وکریه اجراعات دا کو عدالت ناف خلقه دا بلا بک حتی کتابا خود تعالی قرآن نو اقتدار تجار عدالت لولات مسلمان هر وسا لدنیا نای پیکانینی اوان جماعت و طریقت آنا که هم بعض دکن هم بیه که وانا چما عدالت ناکن اف جماعت و طریقت کو آنا هم بعض دکن جسدی 5 اسلام دنا وانداتونه ساده المیجوان هیه روجی دگرن جبو توریستیک بیجترن حجی و زکات خواهی نادن و اکی دنینا تمام لب و تفگر و فکر و افکار و هلوست وان نه اسلامیه جبروی ام تم جورا دویجن ام دوی لگورا قرآن اسلامی فهم بکن نه لگورا وان جماعت و طریقت و مذهب و مشرب کل سر ناب دین در کتن پر تجرید دین زیاده کریه ها دوردا هر کسی که بخواز عدالتی پیک بینواره چوا پیغمبر دویجه بکتیبی باور بکه او جو قرآن بخوینه فهم بکه و الحیده خود تطبیق بکه هر وسا خود تعالی دو سوره نساء آیت 150 دویجه جی پیغمبر علیه السلام دویجه انا انزلنا الیک الكتابه دوی یا محمد مکتب جترا بالحق بحقی مکتب جتر داخسی اف کتاب اشترا دا کتی حقه راست درسته چرا می قرآن اشترا داخستی جبو خاطری که تو پره قزنج کش جبو خاطری که تو استثمار بکش جبو خاطری که تو ملیاره بخونی جبو که دوره صالح بخونی جبو که تو ختمه بخونی ناخر لتحكم بين الناس بما اراك الله چوا خود تعالی شان تدای روات تدای نشان تدای تو بوی اوید نوا خلقه دا حکم بک ها demek کتابا کوته دا حقی راستی درستی هيا قرآن او دوی ریبر و سرک و سرور مسلمان ای رازی مسلمان راسی باوریان به حضرت محمد هنه لگورا و قرآن هانینا حکم بک چا خواهد قرآن دا بگوتی ولا تکن للخائنین خصیما هر وسا تش خائن را نوک پلو پشت یعنی کسی کو دین خود ترک کری سیستم خود ترک کری شریعت خود ترک کریه و به سیستم دن حکم دکه نحقی دکه ظلمه دکه زورداری دکه دروا دکه فسادی دکه به انواع ظلمه دخوازه الاقتدار بمینه و خاط جمعه محکمه ببه ناوت تو پار پشگریاوی بکن ناوت تو پشتوانیاوی بکن ناوت توش کسی خاین را ببه بخاصمه تو دبر ویدا مجادله بکن بخلقی را مناقشه بکن بخلقی را پی بچه هنده ورده درکن میدان مسلمان دوی حقیقی لگورا خود ناز بکن گاوا انسان کو حقی لگورا خود ناز نکر جه حز نکر ایمان پینانی
تو واتکی معنی کی وی تو نبیوله از بخوادی باورم از به پیغمبر باورم لمیج دکم روزی دگرم حج ترم حج زکات دم تو معنی کی جوی عبادت هن را تو نی عبادت مهم او کو تو حقی حکم بکن حق شی ناوی خود حق دین خود حق اگوت الگورا دین خود حکم نکر یا چه باوریت به اسلام هیه لورا خود تعالی دینی و حق عرض آسمان حق خدای حق جنت حق جهنم حق روز قیامت حق حشر و میزان حق اتلوی حقی هانی گشت دفجه برده دین خود دفجه برده به قانون بشری تو حکم دکه او تو دوی از مسلمانم دوردا دوی مسلمان ویا بزانه به جتشتی کو دوی سدم کو مروج حقی دور بکوه گره مرب دفجان برده جاره که دوی گره مرب او نبه دبی گره مرو ام بویژن ام بوی انانیت شخصی مرا تو نبه یعنی پیوانی وی لگورا هوا حواسی خو نشان نکه کفش نکه کسی ام بوی ازیت ام بی انانیت پیرابه پیوانی حقی لگورا هوا حواسی دلی خو کفش دکه نه لگورا کو خود تعالی گوتیه هر وسا نفس مزن نبه خواهج هر کسی مزنتر چیتر و باشتر نزانه بقره و بفخر نبه نفسا اماره نفسا خرابی خواست نفسا وی چه بخوازه دکه چل خواشه نفسا وی هرب دکه تشه جی نفسا خوره دخوازه جی حوالی خوره نخوازه آواجی نه علامتی که تا ایمان بخواد تعالی آنی هاتیه هر وسا دوی جی تو مرب چه نبه دوی مرب ام بوی حسود نبه رو حسود نف چعم نبر نبه جغینی خواه شتو کسی کر خیر و خیرات نخوازه تم شخوره دخوازه انسان دجی خواره جی ام بی خرابی دلگماری دلپیسی حسو ام بی کینداری ام بی رکبری وان تشتا دخوازه وان تشتی هانینا وسوسه شیطانه فعل افعال شیطانه دوه سدم کو مرف جی حقی دور بکیوه جبروی اسلام ام بویجن دین اسلامی چارشوه حقی کشگیری ام مسلمان ام هایج دینی خواتون مخابر ناوه من مسلمانه دین جمع نظمی لی ام گلکی جدین دورن جبو خاطری کو حق و عدالت لولات مسلمان پیگ وره دوی ام چارشوه حقی بزانه به ام عدالت بزانه به لورا گلکی شاغ و پر عدالت هیه جاره که دوی سیستم ده عدالت هبه دوی سرکو سروری کو دوی سرکو مسلمان به عدالت به دوی هر وسا عدالت بزن به عدالت نافخوایی عدالت دوره عدالت جواکی ام بوی سوسیال عدالت و حاصل کلام عدالت ناو مالبات جنبردان طلاق داین حکم کرن سلاح رحم وانا تب دین اسلامی به کتاکتی بحث کریه لی مخابل مسلمان جوان هیمو اساسی دین رحمانی دین ربانی دور لو ماجی ام خاصا رزیل و پریشانن د سیاست دنیا دا تو ام گرانی کی بتونی لدینی خو بزورن قرآن بخوینن هیم ببن فهم ببن وان ویدیوناش بلا بکن